ngoba ukhethe ibona ngifuna ukunixoxela indaba kaNkala wasemsinga ekuyona ngizohlala ngawo phansi ngicela ngifundele baba John 14:20. yebo baba Ngalolu suku ngiyakwazi ukuba ngikubaba nami ngiyini onemiyalo yami usushembe-ke lalela kahle onemiyalo yakhe akayigcine ayigcine ayigcine uyena ongithandayo. ngiyabonga baba usushembe sesingaphakamisa izandla sithi 100% unyazi kodwa uma singayigcina imiyalo yakhe siqamba amanga ukuthi siyamthanda ngicela ufunde 15:16 omunye ngifundele Johana abancane 4:19 ngithi page 1194 leyo kugcina incwadi oJohana abancane 4:19 ngicela ungifundele uJohana lapho nje ukhona 15:16 15:16 ba Nina angikhethanga usushembe njengoba sila kuthina sikhethele yibona ekhaya mangabe usukuma uthi ngiyikhetha inkosi awusho uthi mayingikhethe ngoba sikhethe oyena usesikhethilele mase sisukuma nathi phela sesiyamkhetha ngithi kodwa mina ngikhethile nini usushembe yena usikhethile ngiyabonga baba ngifundele kwabancane uJohani ngizosho mase ngithi ngifundele nje lelo phepha ilona lokugcina bese ngixoxa indaba kaNkala ngihlale phansi ngoba bangcwele ngiyisithunywa esihambisa leli ivangeli engizokhuluma ngalo ngoba ushembe ufuna abantu bakhululeke sebekhululekile la ngifike khona ngoba amaketanga lento engizokhuluma ngayo awabambile amanazareth njengoba ubona iNazareth lihamba emhlabeni lingasho ukuthi ngifikile ekhaya alisekho iNazareth elithi mase ligula lisukume lithi cha indlela sengiyibona naba bahlangabeza kudalwa yini ingoba siye ekhaya kudalwa lento engizokhuluma ngayo ekugcineni ngicela ngifundele uJohani kwabancane 1194 4 ngithi 19 bese tweswe sina ingozi Johana abancane 4:19 Ngiphinde bangcwele nina nezingane ezincane manihambe izifungo anojwayele ukunikela amashumi ninikele izingane zenu ezifungweni
ngoba uthi ushembe leli 10 mzali mawulinikela khona isikhathi ingane yakhe ezokhula bese ibona umhlaba omuhle kunalento yasezulwini ayizuzo omubi uthi kodwa kuhamba isikhathi bese kusuma leli 10 obulinikela lize kushembe lithi shembe mina ngusiboniso gumele ngicela ungikhumbula ngisafuna ukuhlala nawe selingane yakho yesibili leli 10 uthi ushembele ngibe sengiyilanda lengane yakho khona siyenza zonke izinto ezingenziwa ingane eNazaretha Elifuna siyamthanda yena ngokuba waqala wasithanda uma umuntu esho ithi le ncwadi uma ngisukuma la ngisho ngithi ukuthi ngiyamthanda uThixo manje ngithi ngiyalithanda unyazi manje ngisuke ngithini kepha azonde umzalwane wakhe ngiphinde ngizonde elinye iNazaretha likhona la unamanga ithi incwadi nginamanga ngokushemba umthanda ngokuba ungamthanda kanjani ngingamthanda kanjani ngokuba ongamthandi umzalwane wakhe embone hleze naye kanje angamthanda kanjani uThixo ungamthanda kanjani uThixo engambonanga hawu madoda siye kudlala ake siqale sithandane thina bese sithi sithanda unyathanda bese ngiyabonga baba ngicela ungifundele lapho kulelo phepha lelo okugcina nje ngixoxe lento esibophile singamaNazaretha lo muzi uNkulunkulu uzowushiya kwakhuluma amazwi enkosi ilanga neminyaka engaphambilini uthi lo muzi uNkulunkulu uzowushiya kube umume wabaphangi nezindidwa neziphili kuzosala abafile bethi bayaphila uzogcitseka lo muzi usizi lukhulu oluzoba khona emva kwami abantu abezayo ikhuluma ngathi inkosi asingakabiki ikhuluma ngathi abantu abezayo abazophenduka kuzokholwa ngeke balifune izwi likaNkulunkulu ngeke simlalele ushembe njengoba singamlaleli thina ngeke bamlalele nozayo nenyanga yezulu ngeke izilalele emva kwami kwakhuluma inkosi ilanga la ithi ushembe ngeke azalale njengoba naye engalalele abantu bayakholwa ngenxa yemali abantu bayakholwa ngenxa yemali ngeke balinake izwi laphezulu abanye bazofika nemikhuba yabo ningathi imikhuba ekhona la esontweni manje uyabona khona umkhuba omusha nje wokuthi uma ngifuna ukucula noma yiphi ingoma bese ngiyayicula la esontweni kuwumkhuba omubi lokho bazwe ngoba kunomfundisi othizeni owathi phethe inkonzo wezwe zige emva kwakhe siqhubhe wathi beqalaza wangaboni lutho uma eselele ekhaya uyafika ushele uthi uthuswe yini mangabuzwa lezazinto uthi baba ngoba bengazi iqhubhe emva uthi ushembelele waba sezulwini lokuphuma ngoba ucula ingoma engasiyo lebali uvule encwadini yakho ibhuku lika-23 lika-14 lika-25 verse 37 ubone ukuthi kubhale ukuthini ngey'ngoma ey'hlatshelelwa la qhubeka amasiko abo siyofika namasiko ethu bazokwenza indabuko yabo le ushembe owayichitha phakathi ushembe wasikhipha emabandleni ukhona kade khonza ngesonto laselifika isabathi uthe besuke ey'nkonzweni akukho kwey'nkonzo akuthatha weza yena wasesibhalele ihlabelelo washisa yonke imikhuba kodwa khona sebeyibuyisa izangoma zongena ngokuthanda ziphume ngokuthanda kancane nje baba izangoma ukuba ushembe samlalela ngaba yikho into ekuthiwa izangoma noma into ekukhiphayo uhambe uyothwasa musuyinazaretha ngoba uthi ushembe makade sikhona isangoma awuzasikho kodwa uthi ushembe makade sesihambile emhlabeni mmene izangoma
zize la ekhaya. Ubese uthatha imbuzi ezimbili emnyama nemhlophe. Uthathe le mbuzi nihambe niye lapha ngasethuneni ihlatshelwe khona. Uqale wabika kodwa uthi namhlanje siwethula umngoma wena sibanibani ngoba niyamazi. Bese niyahamba nale mbuzi le nifike niyihlangane bese nithatha isikhumba nisika iminqwangu bese niyibeka phezu kwethunzi le emnyama. Bese ziyathini izangoma zidle le nyama le ngoba yona kufanele zidle phela. Uma sesigidile bese uyaqeda wena uphethe le ndwangu emhlophe ngoba usuyinazaretha. Ubese ususa umnqwangu uhlabele emhlophe. Ubese uthatha insipho ekhishwa lapha uyifaka emanzini bese uhlambulula ithuna. Uthi namhlanje sigezile ubungoma bese uthatha le ngubo emhlophe uyibeke phezu kwethuna ngeke siphinde sibe khona isangoma ekhaya. Khona izangoma ngoba silaleli. Ababe bayobakhipha abahle lapha ekhaya. Ngibona kube izimbiza zotshwala emzini. Nezangoma zisina emzini yamaNazaretha. Nibolisa izingane Zilobolisana nibolisana izingane zenu nabantu abangakhona. Ngibona abantu beza namabandla, beza ngamandla lapha ekolweni. Bayofika bazi. Ithi le inkosi siyofika sazi kakhulu ekholweni. Yabona imikhuba esifika nawo, yabona la ekhaya ngizokukhuluma nje ngoba senkonzweni elungisayo. Ithawula abazathi ukuthemba sihlale kulona isempeleni. Kodwa lifike nabantu ababona izinto zizinhle. Kodwa bangayi kobuza kumnikazi uma sithuthukisa indlela wazi sihlale ngayo ilungile lento shela. Ngani eMaNazaretha? Ukhona umuntu ophendukayo lebandla. Ozofika abonele kuwe bhuti, abonele kuwe ma, uhlale ethawuleni. Avele athathe ithawula alibhinqa meyogeza azongena nale ndawo engcwele. Azongena nalo la endaweni engcwele akachazelekanga ukuthi ithawula ke mina ngiyokubona ngihlala kulona ngiyahlala kulona bese ngiyalibeka ngesabatha ngoba ngifuna ngihlale kulona ngesabatha elizayo. Yena athatha libhinqa mebuya kogeza akachazelekanga. Ngoba umkhokheli waseMpumalanga uthi ukhonjisiwe ngoJulayi. Uthi ushembe umbonile hambe ebhala abantu wamdlula yena. Uthi ngathi hawu Nkosi wamdlula nina wacamtana mazinotshiwe madolweni akho ukuthi ugoqile ngesabatha. Ngoba ugoqe ethawuleni. Lihle lona ngisho ukuthini. Othandayo yeka othandayo uqhubeka. Kubeka. Abawuvuma ukukhokhela. Abawuthanda izwe elisibuthi. Bayofika nokwazi kwabo. Bahlakaniphile. Ave behlakaniphile abantu nomhlaba. Banolimi. Banolimi olumnandi bakwazi ukukutshela ukuthi uShembe uyivumile lento eyithanda. uShembe ungayitsheli uyamazi. Uyazi umshumela uMajiya utheni ngo-23. Uthe eMaNazaretha uShembe likayijeli ngiyamazi. Wathi mina ungibhidile uShembe ungibizile nomfundisi uMaphumulo. Esiphuma. Wathi semafika sivuka la ezansi. Wekho uMajiya wekhuza ukuhlabelela kwalezi ingoma ethi bashumayeli. Alikhuze lezi ingoma eseyingenisile emzini kaNkulunkulu sekudantswa. Siyadantswa emzini kaNkulunkulu. Wathi uShembe likayijeli ukuthi manje nimbona ethulile bese niyitshela uyayithanda leyo. Wathi uyabona mina sibiziwe nomfundisi uMaphumulo. Ngafike ngaguqa la nomfundisi waguqa. Yayithi iphuma inkosi yamaphambi komnyango yabambelela nje kanje yathi Majiya wozala. Uthi ngithe ngiyasukuma wangibamba ngengalo umfundisi uMaphumulo. Uthi ngaqala ukuthi umfundisi ngibize ubaba uyangibamba. Uthatha inkosi Majiya ngithozana. Uthaphinda ngibamba umfundisi. Yayithi sisuka inkosi athi 1 2 3 yafika zomana ngasetshanini. Yathi Majiya wozala. Wayesekusuka uMajiya weza. Wamdedela umfundisi. Eyasiza nokuhamba nabantu abadala abazazi izinto.
ngoba ukuba uyahamba yedwa ukuthi ngabe ngagaxele ithi inkosi umfundisi uyamthanda uMajiya wathi umfundisi bakadala wathi umfundisi uyamthanda uMajiya wathi bakadala wathi uMajiya uyakuthanda umfundisi wathi uyabona la ayiguqi indoda yakho inkosi azayiphela wathi umuze wazoguqa la bekuhamba phakathi wathi indoda owayethi umkhulu mephume eminyango isiguqela nesitofu ayikho yahamba ngoba iguqi indoda lendawo ungayitsheli ushaya ukuthi uyamazi ukuthi hayi uyivumile into yokuthi hayi uyivumile ushaya vele upasoko funda kakhulu uzoqeqesha nani ngiyothatheka asithathekile ile ngoma ifikile bangizoyethe kubhola into kaShele yabona into kaShele ile ngoma ifikile sithathekile nilahle indlela kababa sasilahlile indlela kababa anishiye nayo ubaba wasishiya samba kule ndlela namhlanje asifuni ihlabelo zakhe umile sesabonyana uma bahlangabeze bakho befika ngeke bakuphike eceleni lasephakathoni bathi wena uthwele lezingo ngoba phela uyohlabelela uyoyithanda emhlabeni ohlabelela yona la ngeke uyishintshe ngoba usungayo ngiyanicela nibafundise abezwayo ozwayo uzofunda kanjani ongafuni ukuzongela futhi nibayeke abangafuni wathi ushemba sibayeke ngicela uhlele kwinyanga yezulu lapho ithi inyanga yezulu nayo ibuye enkosini ilanga ikhuluma into efanayo ithi inyanga yezulu yathi inkosi ilanga kuyo mhlazane isemkhakheni laba bayangihlupha inkosi ilanga ibikela inyanga yezulu ithina siyayihlupha beza la bezocela ukugaya utshwala siye enkosini sesocela ke baba ngicela ukugaya bagayele oyise baphuza amahewu bayampilomba ithi le ncwadi siphuza amahewu siyampilomba yisifema lesinempu lesi isinempu uma kufikele ukuthi sibheme hambe embengeni uthi shembe ukhona umuntu owayebhema isinempu ekhaya ucela umyekise uzosiyeka nawo manje angazi njani ngathula nabevezela ithi inkosi inyanga yezulu yathula ngoba ubaba wesekhulumela phansi ekhombisa ukudiniwe ngizwa izwi selehlile ekhulumela phansi selehlile esesholo phansi engasaqedi ukukhuluma athi uyezwa ngithi inkosi angazi ukuthi ibaphi oyise iyabuza-ke inkosi ithi baphi labo baba bethu ababanikelela esifike sibanikelele lapha kumshumane njengoba kuzonikela bebabeka esandleni uma sibanikelela sike sibabele esandleni sikaShele kuthi usuka mese kuthi kusuka futhi bebaphuzise utshwala thina sambe siyodla utshwala futhi angazi ukuthi bacabanga ukuthi uShembe ungubani uyini njengoba bemdelela ngiyabonga bakhosi sosisi ayidinge ukutoliwa kanjalo bekuyokugcina ithi namhlanje fanele usuke wazi ukuthi uShembe umbiza ngobani wena njengoba umdelela ithi siyamdelela hayi ngeke ngicela uqedele ithi emzini ogaya utshwala kuyophuza uze kuphuze nje intombazana hayi qedele mfowethu ngeke khona la ingafikanga khona nginephutha mangiyinqamu iqedele ngihlale phansi iqedele lapho nje ngifuna bazi abantu bese enkosini ethi bani ingane zami ziyaphuza kwazi wena ifaka umjovo ngizoliphinda ikhambi lokuzibiya kanjani utshwala lilula kuthi kusuka babaphuzise utshwala futhi angazi ukuthi bacabanga ukuthi uShembe ungubani
uyini njengoba bemdelela nje bemeyisa uyobuza ubuze ngisho amantombazane kogaya utshwala nengubo emhlophe. Ngiyabonga. Bangcwele njengoba singamanazareta ngiyacela. Umuntu nomuntu la namhlanje akathatha imbuzi. Ayikushele athi baba kunabantu ababezidakamiza ekhaya. Ngicela mhlawumbe ubayekise lezi zidakamizwa. Bese mawusuwenza umcimbi ungasabubeka utshwala la ubeka idrink. Abantu abadala bezwa lento eyishoyo uNazaretha. Ngoba umshumayeli uDlamini wangakithi othandweni uwenzile umcimbi ongabugaya utshwala. Bafika belwa bethi wena wenza umcimbi ongakwenkomo kodwa ugayela utshwala. Wayesebikela umama uthi umama sokwenze njani wasethula uthi angifunanga ngoba uzotatazela. Washona esitolo wathenga uthulitha bedrink abathathu. Wabuya babeke emsamo uthi mayesekhuluma uthi nabo utshwala elicelele ngiyaxolisa singabugaya. Bafikile ebusuku elele bathi siyabonga mfana baze bamnandi utshwala obugayile uphinde ugaye futhi. Unkala-ke uphenduke ngeminyaka ama-90s ngo-98 wabika uNazaretha base bemluleka babekhona bathi ungabiyeli utshwala koze kusho okhokho bakho ukuthi yeke utshwala njengoba beshilo kuwena nawe uyakuganga ngoba ululeke kanjani. Kodwa ngo-2020 wafika ukhokho wakhe wathi sawubona mdukulu futhi ngalalela wathi lalela ngizokutshela namhlanje ukuthi yonke le minyaka wena uthi uyiNazaretha awusilo ngoba wehlukanisile zonke izinto okade uzenza usaphila emhlabeni namanje usaqhubeka nazo. Lalela lo mntanami ngifuna uthatha imbuzi uyocela inteselo lokushembe ngoba wonile wagaya utshwala usugqokele ingubo. Uthatha imbuzi uxolise ekhaya ubese uyasigeza ngoba usingcolisile wena mfana. Lalela-ke uma ngabe wena uyongena kuleya ndlu othi yethu uma uyoshisa impepho uthi thina sesiyaphuma sibaleke wena uma wenza umcimbi usukuyithela abantu ukudla ngoba sisuke singekho ngoba sisuke sibaleke ukuthi uzosingcolisa ngale yindlela zotshwala oyiphishikisa lapha. Lalela-ke mfana umndeni kade uhlangene esihlangene ngawo bekuthiwa wena bulawa nomfako phansi kwetraki uthi ngase ngithi mina khokho wakho cha angabulawa ngizokhuluma naye. Uthi-ke sivumelene ukuthi wena eminyakeni obuzoyiphila nje ubi u-70 uma-ke waphinda wagaya utshwala sidonsa umnyaka owodwa eminyakeni obuzoyiphila. Siyakuthuma-ke manje mfana hamba utshela amanye amaNazaretha afana nawe agaya utshwala esegqoke ingubo emhlophe ukuthi ngeke ambone ushembe wenzani. Ngiyabonga bangcwele. Ngiyacela uNkulunkulu nje akubusise nizwile makukhona la engithe nganyathela kabi khona ningithethelele ngoba kuyenzeka bangcwele uthi wenza kahle kanti usuyashibika ikakhulukazi thina sisakhula siseyingane ngoba ibandla laseGoli lake lafika nalo lithi lenza kahle lize kuNkulunkulu ePhakamende lithe ngesihlalo esiphendukayo zisafika lezi izihlalo kwakuse ukuqala nesithengelo ushela kodwa bathi beza wayesesusa umshumayeli uShembe wathi ohamba usuke ungibuza ukuthi obani laba abashaya ithuluzi abezayo. Bafika bayichaza isibasha laseGoli. Yathi inkosi awuhambe usuke ungibuzele kubona ukuthi kambe umakoti mayihambisa umbondo emzini uyekikize yena noma ukikizela abalethe kubona umbondo. Wafika waphendula umshumayeli wathi baba kuyekikize laba elilethe kubona umbondo. Yathi inkosi hamba ufike ungitshelele bona ukuthi isipho sabo saliwe ezulwini ngoba bashaya ithuluzi ungelona ilanga lemgidi. Iy'ngelo zasezulwini ziyabuza ukuthi baba le mgidi khisho wena. Ngiyabonga inkosi sisebenzise. Siyabonga amazwi ezokufaza Nkosi sizobusisa. Amen. Siyabonga mfowethu. Ufaza lebezinto inkonzo. Basikonze.
neselo esakhaya. Amen. Indaba bayinkonzo. Njengoba ifuna umuntu nomuntu osuke senkonzweni ukuthi usuke ekhaya eyinhlelo enhliziyo ukuthi ngiyakushenda futhi usuke ekhaya eshilo ukuthi ngifisa ukuthi ngifike lapha ngifike ngibele izilapho ungalelo umuntu ngoba masuke sizamanzi ayisuke sizankulunkulu. Ngiyafisa ngasengathi uNkulunkulu engasipha inhliziyo ezinhle nenhliziyo esifanele kuye. Amen. Ngoba kungenzeka ngcwele sesizitholile izinto eziningi ngamanga kodwa bese kutholakala ukuthi uNkulunkulu uzomaphumi nayo futhi khona kodwa ngiyafisa ukuthi uNkulunkulu engavumi izinto avule ingqondo zethu ukuthi sizizaphe. Ngoba ngesinye isikhathi izama ithina inkonzo abafuni bayiqede inkonzo. Kodwa ngesinye isikhathi konke kaJakobe noEsawu labantu ababezala ubaba nje owasemdala ngabona nasemehlweni kodwa wathi besefuna ukusisa phakathi kwalezingane efuna ukusisa ingane yakhe uIsaka waseyitshela ihambe lezingane zakusisa kwabe sekumama wazi ngokuthanda kakhulu lento wathi namzelo wakho uzofuna ukusibana uthabo wenza ukuthi kuthuma ngayo baphenguze njengokuzo wathi bebela wayengabona emehlweni yasho ukuthi yasiza isikhumba sakho bantwana yasiza isikhumba sakho ukuthi esasekodwa izakhe kaJakobe. Ngiyabona ngishona imali yokukela ukuthi ngishona lasemthonjeni kodwa kuyasho nginabonakala into ngishona lasemthonjeni uma sewuphumule ngaphandle songasagugela kuyasho ukuthi ngishona lasemthonjeni kade khona uNkulunkulu izolo ebesiphethe thangi sikushiye izolo ibathi kumnikazi ukuze singafani noJakobe owezizwe ukhona senhliziyweni umuntu kodwa bafethu bengicela ngoba lesi isikhathi khona ibebuhlungu bathi abantu into engayithandi kakhulu nje uManazarete yilento yokuthi yaguqo umnyaka indawo ingabengesabatha zimbili bafethu 35 evesini Philippi 10 zindle uzibela amathaba uze kuthi ngegama likaJesu ngenzela abafowethu ukuthi nokhona la endlini ozibuzayo ukuthi ngabe lento enziwa yilaba bantu
bayenza ngokumnyama kwashembe yini kodwa incwadi efuna umfethu lapha izibuze ukuthi ngegama likaJesu ayikasho ngogama likaJesu ithi ngegama likaJesu amadolo onke aguqe njengoba ngukile nje ukuthi uJesu uthi amadolo wonke aguqe abasezulwini bese guqa abasezulwini nabasemhlabeni nabasemhlabeni basukile nabaphansi komhlaba ngaphansi komhlaba baguqe zivume izilimi zonke zithi uJesu Kristu inkosi Nkosisi mase senze njalo sivume zonke sithi Jesu Kristu uyinkosi khuluma ngendaba yakho uJesu usathe ukushada nefile emhlabeni wasebana bami njengoba ngilethe apha emhlabeni nje ngilethe impetho kaNkulunkulu yami isayithumela uJesu namhlanje lo mpetho sengifika nayo kodwa inkinga sikuba yabona abasebenza abaphambane nayo basuka abantu abakhonza uJesu baphambane nayo kodwa thina nemithetho asilaleli ngokusho kweBhayibheli asilaleli ngoba kushebe silalela ngokusho kweBhayibheli amen